yandi majambo, kwa msemo mwingine, nta muntu numwe yamenye Imana hakuna mtu yote abayeho kubwiwe, anaishi kibinafsi. Dusanga tubayeho kubw'abandi, tunajikuta tunaishi kwa ajili ya tubayeho kubw'abandi. Kama tunaishi kwa ajili ya wengine, tuzokwitwararika, tutakuwa makini kumenya ibishobora kudufasha, kwa kujua vile ambavyo vinapaswa kutusaidia, kubera abandi abantu b'ubumaro, kwa sababu kwa wengine watu wa thamani, kugirira akamaro abandi, kuwa na thamani kwa watu wengine, kumenya ko ubuzima bwacu, kujua ya kwamba maisha yetu tutabwirizwa kubuzera, sio maisha ambayo tunapaswa kutunza kumenga n'ubwiwacu kama vile ni maisha yetu kibinafsi. Oya, ubuzima bw'iwacu, hapana, maisha yetu tubusangiye n'abandi bantu Imana tunachangia na watu wengine yasize ku nzira yacu, ambayo Mungu alitia kwa njia yetu, kugira ngo batwigireko, ili tuweze kwa mfano wa kuigwa kwao, ili pakue matunda ambayo watavuna kwetu. Nta muntu numwe abayeho kubwiye. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaishi kibinafsi. Mugihe tukiri mu isi, wakati tuko hapa duniani, mugihe tukiri mu kibano, wakati tuko katika jamii, tugenda mu buzi tugasanga tubana n'abantu, wakati tunajikuta kwenye kazi tunaishi na watu, mugihe dusanga tubana nabo twubakana, wakati nyumbani tunajikuta tunaishi na wale ambao mugihe mu buzima bwa misi yose ibyo dukora byose, kwa maisha yetu ya kila siku dusanga turi kumwe n'abantu, tujikute tuko na watu. Simvuze ngo tubeho tunezereza abantu, siseme tuishi kwa kufurahisha watu, hapana. Ni witwararika kunezereza Imana, ukishughulikia kufurahisha Mungu, uzosanga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, utajikuta kwa namna nyingine bigirira inyungu abandi bantu, vinakuwa na faida kwa watu wengine.